Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubufaransa na mugenzi w'Ububiligi hamwe na Komiseri w'Uburayi ku ngamba z'ibihe bikomeye bagiye Kinshasa bajyanye imfashanyo kuri virusi ya corona muri Congo. Ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi muri Afurika y'Epfo Economic Freedom Fighters rirasaba umunsi mu gihugu hose w'igikorwa cyo gushyigikira abirabura bo muri Amerika igaragambya bamagana urugomo rwa polisi. Imyigaragambyo imbere ya ambasade y'Amerika i Pretoria. Umunyasenegal Lamine Diack uyoboye ishyirahamwe ry'imikino ku isi yageze mu rukiko igihe mu Bufaransa kuburanishwa ku bwumvikane buvugwa mu ifungira ikibaba abakinnyi. We made all the arrangement as required. All can accommodate more than 120 people, but we made sure that we have only 50. Igihugu cyari kirushijeho koroshya ingamba zafatiye virusi ya corona. Kiliziya ubuzemerewe gusomera misa abantu batarenze 50. Naho muri Algeria kuva ku bashyira amatapi mu mazu kugeza ku bogosha baravuga ko imari yabo irimo kuyoyoka kubera ingamba guverinoma yashyizeho igamije kurwanya ikwirakwira rya virusi ya corona.